Perlok baro ti mentaka sengingi mur banyak set nak dah uni dolun. Ti pekin kilun kita kini aku ada baro ti mentang ida ya pengkuit dan orchard sendiri. Awan ni awan. Tadi kan sedang pet hai. Khai cho nó mới đang này. Chạm vô. Chạm vô. Là đi tiếp à? Chạm vô. Cũng là lì cho đôi luôn ấy cũng mặt ăn tay vào đêm mặt. Tất rằng nó tao mặt cái anh là lì, cái mặt vào đêm sáu đêm nè. Đi ra khmat. Cái đây tất này. Đi ra. Hả? Khmat tới đơn khmat again. Theo vào đi cái anh không không theo. Tiếp. Đi không tất rằng. Ima tiaru re. Apa? Ya lam yang mana? Mia lisan rumah dang mah. Oh. Sisa nur senyum mana mah? Senyum mana tinggal muli mana? Kenapa yang mana susbin? Này. Này. Turah. Dusun, tinggal. Siapa tu nak? Siapa tu nak lepas ibu? Kau. Apa kata ya kami ni? Tupai. Saja yun. Oh, lại bằng hạt lắm. Hạtจะđi. Ấy nè mà. Vậy khmat, khmat. Ti benta pet ni dolun lah ready. Te nyamat nak mah bang ni ngaran nama ba. And the first time bang ayo pam ni dolun. First bite. Dolun. Hey! Why do you stop? Bang. Hấp sợ. Ngon bằng độ luôn. Không. Tôi thấy rồi. Sẵn thang à? Băng thôi rồi. Mana sami? Wood. Bang. Ang. Ang sa dami. Bang am dami. Pencetai. Bang. Ti hatin mangiladap mat itu dolun ngasam ba ulong uba bang. Amal pakadang desin nengkong bang ayo mat ti ngai li tengah bang ti ladadana pedang jong piru ki bampat trio mat ki bakwa mat ti saya mat pensa senguthu hidala demo batang kan ni perlong en pen kut nai kanika vlog kacungi kanika por tan de syame pak kawe pak kapor lah kawe pak video kubre pi baro.